Životna sila, vaš YouTube kanal. Da li je med lažan? Pričali smo sa dugogodišnjim pčelarom i nutricionistom koji nam je objasnio kako se prepoznaje pravi med. Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da razlikujete prirodni od veštačkog meda. Prva razlika. Najvažnija odlika meda po kojoj ga možete razlikovati je ta da se pravi med kristalizuje, a lažni ne. Samo će se pravi med kristalizovati, ušećeriti na nižim temperaturama. Veštački med ne može da se ušećeri. Druga razlika. Namažite med na parče hleba. Prirodni med će otvrdnuti hleb za nekoliko minuta, dok će lažni med navlažiti hleb zbog sadržaja vode. U čašu vode dodajte 1 kašičicu meda. Pravi med će se zgrudvati i pasti na dno, a lažni med će početi da se otapa. Još jednom da ponovimo. Kristalizacija je prirodno svojstvo meda. Neke vrste meda se pre kristalizuju nego druge. Na primjer, suncokretov med se pre ušećeri nego bagremov, ali je kristalizacija meda u stvari znak da med nije razgrađivan ni na koji način.